Добар ден, ве поздравувам од Карловиот мост во центарот на Прага, кој го носи истото име со еден од најстарите медицински факултети во светот, основан овде во далечната 1348 година. Тоа покажува долга традиција во медицината и големо искуство собрано низ вековите. Денес чешкото здравство е меѓу најмодерните во Европа. Во земјата има 180 клинички центри и поголеми болници. 7,5% од бруто домашниот производ изнесуваат здравствените трошоци. За реформи и модернизација на здравствената инфраструктура и набавка на современа опрема не се штедеа парите од европските фондови. Европската унија во периодот 2007-2013 инвестираше цели 2 милиарди евра, со кои Чешка во сферата на здравството брзо и лесно излезе од транзицијата. Во оваа епизода ЕУ Карванот ви го представува здравствениот систем на Чешка. Мистичен, романтичен, златен град. Тоа е Прага, градот на 500-тите кули, 15 по големина во Европската унија, со население од над 1.244.000 жители. Чешката убавица е пета во светот на листата на најдобрите дестинации, пети најпосетен европски град, по Лондон, Париз, Истанбул и Рим. Прага ја основале словените во 9 век, но својот врв го достигнала за време на владењето на Карло IV. Тој не само што го изградил еден од најубавите мостови на светот, туку и наредил кулите да се позлатат, за да светат и да се гледаат оддалеку. Прага има уникатна позиција во Чешка. Градот е економски центар на државата. Повеќето финансиски институции и странски предпријатија се со седиште во Прага. Трошоците се релативно пониски во споредба со другите градови на Европската унија и токму тоа ги поттикнало многуте меѓународни компании да отворат седиште во Прага. Сето ова има значително влијание врз регионалната економија. Околу 1/4 од бруто домашниот производ на Чешка, односно 24,6%, е генериран во Прага. По глава на жител изнесува $43,950, со што високо ги надминува просечните вредности на Европската унија. Во градот има ниска невработеност, односно дури 800,000 жители се со работен ангажман. 81% од сите вработени во градот се во секторот услуги. Индустријата пак е присутна во сектори како што се фармацијата, печатење, преработка на храна, производство на транспортна опрема, компјутерска технологија и електротехника. Градот е именуван како топ ниво на поврзаност за иновации во повеќе сектори на глобалната економија. Ова во 2010-та ја рангирало Прага на 29-то место за иновации од вкупно 289 градови, пред Брисел и Хелсинки. Околу 1/5 од сите инвестиции во Чешка се во Прага. Речиси 1/2 од националниот приход од туризмот се трошат во Прага. Градот нуди околу 73,000 легла. Туристичката индустрија игра исклучителна улога во економијата, придонесувајќи речиси 60% на вкупниот приход во Прага. Европската унија пак од оперативните програми го помага развојот како на порурална Чешка, така и на главниот град. 349 милиони евра се доделени на градот за поддршка на иновациите, вработувањето, транспортот. 108 милиони евра пак се наменети за развој на економијата, но базирана на знаење, за пристап до пазарот на труд и за техничка помош. И кога веќе го споменав туризмот, еден ден во Прага е премалку, само како на трчање. Предлогот е следен. Шетањето да се започне од Пражкиот замок, кој е меѓу најголемите во светот. Се простира на 45 хектари. Бил седиште на кралеви и председатели. Карловиот мост на меланхоличната Вртлава, како премин кон стариот град е уникатен. А во стариот град, астрономскиот часовник. Ето е приказна сама за себе. Стар е 605 години. Единствен од трите слични нему кој се уште работи. Ги мери часовите, деновите, месеците, месечевите мени, па дури и хороскопот. Од 8 наутро до 20 часот навечер одчукува на секој час. Излегуваат фигури. Чиниш гледаш куклена представа. Ве остава без див. И Прага, и часовникот. Шетајте по златниот град, но и одморете во светската престолнина на пивото. Во оваа зграда се крои здравствената политика на Чешка. Во неја е сместено Министерството за здравство, кое ги менаџира сите случувања во чешкиот здравствен систем, но и директно раководи со најголемите јавни болници и клинички центри во земјата. Секако тука се распределуваат и големите суми од европските фондови наменети за подобрување на здравствените услуги. Станува збор за стотици милиони евра кои го прават лесно видлив квалитетот во здравствената нега на чесите.
How does the Czech Republic use the EU funds to improve the quality of health services? Well, we can talk about two time programming periods or two time periods. The one that was finished 3 years ago, but in practice is finishing this year, and about the future programming period, which is we call the future, but it actually started last year. So the previous one, 2007-2013, was the first one in the Czech Republic that was actually used in some larger scale for supporting healthcare. The Ministry of Health itself was administrating about 300 million euros that was meant to support infrastructure of healthcare in this country. At the same time, we have so-called regional operation programs that were run by local or regional governments, and they administrated about the same amount of money. So between 2007 and 2015, this year, we can talk about 600 million euros that was spent in health infrastructure. Apart from that, we have other source of EU funding money, which were not meant or designed for infrastructure. This money was spent on education of healthcare professionals, on infrastructure that is not, that it is meant for healthcare but is not medical. For example, exchanging windows in hospitals for energetic savings, doing some improvements in parks that are surrounding hospitals, or exchanging, let's say, heating generators in hospitals, so environmentally focused projects. In this case, we talk about, I would say, 100 million euros, maybe. This money was not administrated directly by the Ministry of Health, so we don't have exact information, but we have some information from hospitals that are run by the ministry, and based on this information, I can say maybe 100 million went into infrastructure which is not medical, but it is related to healthcare. Can you give us details about some specific projects from the previous program, 2007-2013? Yes, I can speak about the program that was administrated by the ministry. Yeah, you mentioned amount of 300 millions? Yes. The ministry was so-called intermediary body in an operational programs. That means that we were doing all the administration that relates to implementing the program. We were calling for making those calls for proposals. We were accepting requests for grants. We were evaluating them, and then we were doing the popular thing, giving out the money. So in this case, it was those 300 million euros. We had three topics or three parts of the programs. The first one was infrastructure of highly specialized care centers. Highly specialized care center is a usually large hospital. Very often it's a university hospital that provides the best possible care, the top level care. It concentrates all the high-end technologies, best personnel, the staff, the know-how, and they provide the acute care in the most complicated cases. These highly specialized centers, we have 4 categories of them, or for 4 different diagnoses: for cardiological diagnosis, for traumatological cases, for oncology, and for ictus, that is brain stroke. So for these 4 different kind of hospitals, we invested most of those 300 million euros, and the money was spent only on technologies. We didn't invest in buildings itself. We only bought technologies such as X-rays or imaging technologies, computer tomography, or even some robotic technologies that do all those surgeries these days.
Do you consider that the amount of 300 million euros that you get was enough to accomplish all goals that you have planned? Healthcare has absolutely unlimited absorption capacity. So whatever money comes in can be spent, and it's always spent reasonably and sensibly. Unlike in other projects that are funded from the EU, I'm quite certain that this money always helps to someone. It always helps, no matter how much it is. Or there can be only question if it could be spent on something else within the healthcare, but it's so underfinanced that it's never enough. And as I said, we were administrating 300 million euros, but at the end of the programming period, it actually proved that we are able to spend much more, and even some money from other priorities from that operational programs were allocated for the Ministry of Health. So at the end, we were spending money that were primarily meant for example, e-government or tourism. But these sectors were not able to spend the money sensibly, reasonably, so the money was allocated for the Ministry of Health. And what about lifestyle and protection of some kind of disease? That comes under the category of health promotion. That's health promotion and prevention. What do you plan on? Well, this was the least popular topic for the European Commission and the most difficult to negotiate, actually. So what we would like to do, and what was acceptable from the Commission's point of view, was to create in each region something that we call a health promotion center. And this place or several places would carry out prevention programs for inhabitants in that region, and these programs will be focused on the risks that are typical for the health risks that are typical for that region. For example, in the West, they can have different problems in the Western regions than people in the Southern regions. People in the rural regions may have different problems than those living in large cities. So these centers will make sure that the programs are going to be individual for each region. You'll spend more money to improve the health infrastructure or to educate human resources to produce well qualified doctors? Well, we have more money is allocated in the infrastructure. That is always more expensive in a way. So we have about 400 million euros in the program that is considering infrastructure. Yes, meant for the infrastructure, and 250, about 300 million euros in the ESF, in the European Social Fund program. Tell us something more about this project for human resources. Where do you educate the doctors? Yeah, well, the education of health professionals was the part that was, unlike the health promotion, very welcome by the Commission, because one of the Commission's priority is to enable access to healthcare, and if you don't have enough professionals, if you don't have enough staff, then there is no access to healthcare because there is no healthcare. So that was very much welcome and very much appreciated by the Commission, that we would like to solve the problem of accessibility by actually creating more doctors. Could you tell us something more about the cooperation? Do you collaborate with the Health Institute? Well, we have very close cooperation with health institutions when we talk about hospitals, because Ministry is not only the policy maker, but it also runs several hospitals in the country. So our beneficiaries are mostly hospitals or
only hospital, and we listen to them, we listen to their needs, we analyze the absorption capacity quite often so that we know in what kind of technologies we should invest. And because the programming period takes 7 years, what was needed in the beginning is obsolete at the end. So I don't want to say that it's based on the request, but we get some feedback from hospitals and we change our priorities based on that. Оваа зграда во центарот на Прага е седиште на Институтот за здравство на Чешка. Тој тесно соработува со останатите здравствени институции и спроведува проекти пред се за превенција од ретки и тешки болести. Институтот, меѓу другото, води прецизна здравствена статистика и редовно публикува вакви извештаи, преполни со податоци, кои имаат важна улога во третманот на пациентите и уште повеќе за спречување на разни болести. Does the health statistic say that the Czechs are a healthy nation? Czech population has specific problems, specific cancer types. For example, colorectal cancer is very frequent in Czech population, and also cardiovascular diseases are recently very frequent, and we are now getting better and better. We are improving the length of life, of healthy life, and we are trying to struggle with the cardiovascular diseases and cancer diseases, and I think it's getting better and better. Can you explain how the structure of the Czech health system looks like? Yes, the Czech healthcare has a very big network of inpatient care facilities, of hospitals, and also we have then some outpatient care facilities, general practitioners and specialists for some specializations. The healthcare system is based on the public health insurance, and the availability of healthcare services is very high for each inhabitant in Czech Republic. You're specialized about the prevention of cancer programs. Can you give us some details about that? What is the current situation in this field? Yeah. Czech Republic has 3 population-based screening programs for breast cancer, colorectal cancer, and cervical cancer. We have a very high rate of attendance, and the best coverage is in the breast cancer in the breast cancer screening program. In the last 2 years, started the program of direct invitations, where people received mail from a Ministry of Health or from the insurance companies, and they are invited into the screening programs. This program is funded partially from the structural fund of the European Union, and it improves the rate of the cancer screening programs. So it helps.
Чешката република е една од најздравите земји од Централна и Источна Европа, покажува статистиката. Кадифената револуција во 1989 година доведе до процес на реформи кои има далекосежни ефекти за здравствената заштита во Чехословачка, а подоцна и во Чешка. Во моментов чешкиот здравствен систем е во процес на нови реформи. Во 2011 се донесоа нови закони, наменети за ефикасен здравствен систем, но и за модернизација на старите закони од 60-тите години на минатиот век. Како и во многу други европски земји, здравствените трошоци во Чешка се зголемуваат многу бавно во последниве години по намалувањето во 2010 година, како дел од напорите на владата за намалување на буџетските дефицити по економската криза. Но се вложува интензивно. Од 2007 до 2013 во здравството отидоа речиси 2 милиарди долари, од кои повеќе од 3/4 од субвенциите. Средствата биле насочени кон сите регионални здравствени установи. Најскапите згради се домот на хирургија во Фридек Мистек, кој чина 458 милиони, и павилионот за интерна медицина во Опава, за кој се потрошени 268 милиони. Околу 200 милиони биле насочени за проекти за изолација и друга медицинска опрема. Иста сума била потрошена за модернизација на медицинската опрема и речиси 100 милиони за реконструкција на болницата во Хавиров. За некои држави можеби следниот податок ќе биде куриозитет. Само годинава околу 45 милиони евра се искористени за купување на кревети и душеци во сите регионални болници, а вкупно 68 милиони евра ќе бидат искористени за набавка на амбулантни возила за итна медицинска помош. За реконструкција на болниците во Карвина, Пај, Хавиров, Тринец вложени се 164 милиони евра или следниот податок и ододели 5,5 милиони евра за реконструкција и модернизација на уделот за радиологија на регионалната болница во Либерец. Во болницата со новата апаратура сега се третираат 470.000 пациенти побрзо и поефикасно. Оттаму не зачудува фактот што за 13 години животниот век на чесите се зголемил за 7 години. Сега животниот век за мажи е 75, за жени 81 година. Чешка има историја во изучувањето на медицината. Успешно обстојуваат 8 факултети за медицина, каде покрај студенти од Африка, медицинска диплома стекнуваат и млади луѓе од Велика Британија, Норвешка, Шведска, Германија, Израел, САД и Канада. Чешката република е дом на модерната генетика. Во моментов Чешка се залага во линијата на фронтот во битката против хроничен хепатитис тип Б и СИДА. И повторно ќе направам споредба. Во Чешка е развиен и медицинскиот туризам. Голем е бројот на оние кои да речеме доаѓаат во Прага за естетска хирургија, додека во Велика Британија зголемување на градите чини 7.000 евра, во Прага со 2 дена престој во болница и медицинска грижа за пациентот, истата услуга се наплаќа 3.000 евра. Корекција на носот е нешто поевтина, околу 2.200 евра. Со сето превземено во здравствениот систем, откако државата влезе во Европската Унија, може да се каже дека Чешка стана жариште за медицински туризам, со ниска цена, но со висок квалитет на операциите, привлекувајќи десетици илјади посетители секоја година. Во наредните минути разговараме со господинот Петар Бежант, директор на BioInnova. Mr. Bejant, welcome to EU Caravan through the new member states. Could you tell us some short history about your company, please? Yep. This is the company BioInnova, is a spin-off company of the Institute of Experimental Medicine, Academy of Science of the Czech Republic, and we found the company now it's 8 years ago on demand on the market that there is no private company with a pharmaceutical permission to produce some medicine. We call it advanced medicine based on cell-based medicine, and this is the production of stem cells. Exactly, mesenchymal stem cells for human medical use. So what do you produce exactly, and what do you do with your production? You export, or you used here in Czech Republic? Everything in the healthcare industry must go through the process of clinical trials. So any medicament, any drug must be for many years tested. So we have permission for aseptic production. So
we use the bone marrow blood taken from patient. We use autologous stem cells. We separate stem cells and then we cultivate these cells to the number of several tens of millions, so let's say 50 million cells, and then we apply it back in 3 weeks. It takes 3 weeks. We apply it back to the patient. Actually, we run 3 clinical trials. It's well registered in European Union. It's for amyotrophic lateral sclerosis and 3 other orthopedic applications. How can your BioInnova was 11th company in European Union with this kind of permission for cell-based production in clean room natural. Okay, you probably collaborate with a lot of health organization and institution. Could you explain how does this network function? Yes, with naturally we use the scientific outputs of the Institute of Experimental Medicine, and then naturally we need partners, and most of them are hospitals here in Prague, in many countries, in Hradec Králové, Ústí nad Labem, Děčín, and there are 10 or 15 hospitals. We are cooperating with them. Who is founding the patient? You yes, by yourself, they have patient, and they apply our clinically tested medical device. Are you specific in some specific diseases, or? Yes, this is amyotrophic lateral sclerosis. This is the degenerative neuronal disease. The other are orthopedic. For example, during operation of endoprothesis, we use stem cells to fix the prosthesis into the bone. Or with the spondylochirurgy, we use stem cells to achieve the better healing of the operated vertebral. What is the background of your company? How do you get an idea to start such a kind of business? The background is the production of cell lines and stem cells in clean room, because it's open. We work with an open material which will be applied to the humans. So the environment must be absolutely clean. So we use overalls and special technique to keep the number of particles in the air as low as possible. Mm-hmm. What is the outcome of your research and your production until now? Do you help in some way to increase the quality of the health care, of the health services in Czech Republic? You know, the situation is actually critical, because the expenses for healthcare are growing every year 10%. In all developed countries, I think in Macedonia it's same. It grows 10%. Even if the economic situation, for example, in European Union, the growing of HDP is growing for 2% or 3%, or it's stagnating. And in this environment, the expenses for healthcare are growing 10%. It's not sustainable. It's not sustainable development. It's not possible, because in 10 years we would pay everything for healthcare and nothing rest for food, living, and other. So it's not possible. The method of transplant organs it's very expensive,
and there is a shortage of donors of organs, heart, and so it's not the way, the way, general way. And the classic medicine, pharmacology, as the big companies we call it blockbusters. This is a pharmaceutical company with a turnover more than $1 billion, and these companies have invested a lot into development of medicaments, and they want to get the money back. So they insist on the classic model, even if we know that the medicament we're getting in hospital and by medicine, they work only half to 50% of the people, and the efficiency of this treatment is about 50%. And even for that, we are paying huge money. So everybody, all the world of healthcare must find some other diametrically different method, and one of them, these most promising directions are modern, so-called modern medicine. It means stem cells and gene manipulation. This is the reason why we are searching. We are trying to introduce new method in healthcare. Can you tell us some specific details about the projects that you run from the European funds? You mean the company BioInnova? Yes. Yes, there are applied research in Eurostars, where we must find 50% of financing from private resources and 50% comes from European Union. Eurostars and Eureka. These are in this program. This is development. This is not the basic research, neither applied research, but the experimental development. How much money did you use and in which purpose until now? We use it for new product development. The last one was the separation of stem cells from adipose-derived stem cells. It means the fat. You mentioned that health sector and medical sphere become business more than everything, and that's another one side. On another side, there is alternative medicine, and you mentioned advanced medicine. Yes. Can you explain what does it? Yes. What does it mean? Yes. Give us some Yes. specific examples, please. Yes, there are two or three branches. Three branches of this advanced method. The first is stem cells usage for healing or for many applications, hundreds of stem cells. Then gene manipulation, and then this is the tissue engineering. These are three legs of advanced therapy. And the expenses on healthcare are about, in the Czech Republic, it's about 8% of GDP. But in other countries of European Union, it's 12, 13%. And in the United States, it's expected, now it's about 18%, and it's expected to be 20, 25% of GDP. You know? It's very, and the portion is rising. So we are paying for health more and more, every year more and more. The state, the private, both. Во секоја типична чешка крчма, како оваа зад мене, па дури и во најлуксузните ресторани во престолнината,
Главен збор во менито имаат јадењата со месо. И навистина се многу вкусни и човек треба да проба патка со кисела зелка и разни зачини, например, или пак свинско на скара и кнедли прелиени со сосеви, кои се дел од традиционалната чешка кујна. Но новото време ја зголеми свеста за поинаков, според многумина поздрав начин на исхрана. Во Прага стануваат се побројни рестораните и продавниците со поинаква понуда. What do you prefer, public or private health services? Public because it's free. Sometimes private and public also is good. Yes. Mixture of both. Certainly you need to have public services, so then that way you can help those that are in need. But for those that are able to afford better, they should be able to do that if they wish. I prefer public, but here they are quite famous about private service. Does the health services offer better condition after Czech Republic is part of the European Union? Yeah, I think so, because here is so much healthy food from Germany, because Germany is near and it's cheap here. Like bio shops, now is also Czech brands. I don't know, because I don't really remember Czech Republic, which wasn't in the European Union. So, do you consume a lot of healthy food? Yes, sure. As I like to do some kind of sports, different kind of sports, and that's need to focus on healthy food, especially. We are trying to consume healthy food. Yes, we are trying to avoid some unhealthy food. So yes, try to stay away from as much fried food as possible and stick with especially local. Grown, especially vegetables and meats. So. Yeah, I eat healthy food. I go to gym. Is it cheap and available for everyone? Yes, it is still cheap and available for everyone. Especially that the currency here is still as before, and you can feel the difference for sure between several countries, especially which using euro. Yeah, I think yes. Милионите евра од европските фондови, посветеноста на здравствените власти и стручноста на медицинскиот персонал и овозможија на Чешка во изминатите 10 години да креира стабилен и здрав здравствен систем, кој според некои рангирања е меѓу најдобрите 5 во Европската Унија. Квалитетот на здравствената нега покрај останатите придобивки од членството придонесе за зголемување на животниот век на граѓаните. Чесите во 1990-та живееле во просек 71 година. Денес просечниот животен век изнесува 78 години. Довидување на следната станица на Еукарванот.